Pored osnovne škole Sonja Marinković postavljena je skulptura u obliku ribe. Učenici škole su ubacivali limenke i na taj način pružili primer i drugim Subotičanima kako da čuvaju svoju okolinu. Pa ubacivali smo da bi zaštitili prirodu, da ne bi bila prljava. Pa bacali smo da bi zaštitili okolinu, da ne bi bila zagađena. Na ovaj način smo zaštitili, jer kad bi limenke bile svuda okolo, bilo bi sve zagađeno i prljavo. Projekat je nastao u organizaciji udruženja AŠC Palić, a uz podršku Fonda za povraćaj i reciklažu limenki i u saradnji javno-komunalnog preduzeća Čistoća i zelenilo, preduzeća Park Palić i Ministarstva Republike Srbije za zaštitu životne sredine i prostornog planiranja. U realizaciju akcije Ubaci limenku, dovrši skulpturu uključila se i mesna zajednica Prozivka. Cilj je da se deca nauče kako da se odgovorno odnose prema okolini. Skulptura je ekološko-umetnička, autor je Jugoslav Simić, riba je stigla sa Palića, a izabrana je baš ova lokacija, između ostalog i zato što je autor odrastao na Prozivci. Cilj samog projekta je da se podigne svest i kod dece, ali i kod stanovnika Prozivke, da neguju, to jest da paze na životnu sredinu i da istaknemo neki način koliko je važna separacija i reciklaža otpada. Skulptura je prvi put postavljena u centru Palića u okviru ovogodišnjeg letnjeg festivala elektronske muzike. Sakupljeno je 4000 limenki koje treba da se prebaci u reciklažni centar. Ova postavka, kao vid ulične umetnosti, ima za cilj kako ulepšavanje urbane sredine, tako i podizanje ekološke svesti, šire populacije o značaju urbanih zelenih površina, biodiverzitetu, kao i separaciji i reciklaži otpada.